Халиде юржукки керхи культурзене менле видим гюреть. Везем хельгашма вайжидереши. Куйдузене Россия ялгужалых центрин Чуваш Хенри филиалинже ишлеген зем азырға захтырашы. Кыжал республикара тағырвуни гибин гектар жинже керхизене аксахварна. Атлашевский хужалығын шерлаптық зем темежі районда бұр. Шубашкардырығынже керхи культурызем сағыр жер гектар ежінайшы. Візен пуласлығы специалистіне халихи хыратмаш. Лайық адаландыш, зайылдыш еберізіне имжамланы, қойбығдынже сроксыне қойбығдынже ақны. Қойбығдынже қшанатны? Он закрымыш числаран, шерім закрымыш август. Шакна Россия ялгужалық центрин Чувашенри филиалинже специалистем де шереплетіш. Ведомствори пайбушлығы Татьяна Пыркина ядарлы хадербе шер еплерек шынныне дерслере. Банки гунаилзесен, кальча температуры вырында 2000 градус, шер 20 сантиметр оранжевно. Свечу добло культуры сантиметри керхи ираш. Вол минус 4 градус таран, кальча температуры вырында чутцайр терме булдарать. Керхи должен вара минус 0 градус та сиенгиме булдарать. Вғытрак сахварны культур зем хызине аванах туяще, зем кирлибек адаланна. Кайра хакны зем вара пір вижи шулжилы зем севере аптрама булдараще. Тымарвы иліне үзендрана хилгашмамай барать. Шубашкар районе бейлес болзан, керхизине 2000 гектар жинжи аксах варна. Взем лайық үсіне. Вғытра акса хурны бебірле состояние лайық керхизем. Чир бурганда 5%, септориоз, бургаштах, киломентоспориоз, чиребор, вишбелик процент, ну май марвал. Вредитель сенчен калазанынде злаковый мухозем кштах тырызеня чигеленя и бложкизем кштах чепеткелень тырызеня, а так хайне бахсан хитре. Специалистем шерплетен дырых паянхи гуна керхизем бирги пожырған малы ех шук. Шабақта шевых вғытрах езем кыбыш юрба видензен пиде аван бұл маладеще. Чувашень Гларм Вали, Надежда Александрова, Семен Антонов.